May uli papabaga na si Julie. Mambayar kila ko ni utang yo. Abay glamang ko no. Again, kapo ni bayar ko. Anto kasi gawon ko. I'm so embarrassed. And I'm sorry that you get to see that. English? Wala nyo eh. Ula ka Elizabeth. I forgot my sweater there. Akin, manawi-awi kay Siri na sweater di man it's so hot in here. December la. It's too cold na. Akin, laan mo mat? Jad kindi mare. Bakit? Nagkabalikan ba kayo? No. Do you still love her? Na. Ang tigaw mo di man smoke lang, then pakpak. Mangki-TV kami kuno. KTV. Ang taklatan. Si ka Jason, mampakatino ka la, matakang ka la. Luwag ka untino, screen si aton ko ikumbo yung duwanan mari. Isin kun si Ann. Iririli siya trending on Facebook. Niyari kayo. I-memorize yun namin. I'm believed. Abasak ang cellphone mo. Can we delete messages? Kuan mo. Kaya bala nyo eh. Cellphone ko manaya. Walay, kwarta jami. Siya lay. Mambayar mo utang yung Julie Agyo alabat. Idadala mo si Ann. May cellphone ko eh. Ang ina nyo. Watan. Lang ko na niya. Pialam lamay sweater ko Elizabeth Paano ang bunto? Manawi-awi kay Siri na sweater di man it's so hot in here. Action. KTV. Ang taklatan. Si ka Jason, mampakatino ka la. Nagkauntino, matakang ka la. Ang kauntino, maliwa. Pigas-pigas. Action.